Kurarunkanata ni mukururi na ururu nkorone yawe nyuma ya kunenkanira munda jwawe kiri thirikari nkurukia miaka 40 mithiru indi mwankira nande hatari wa athara iria abataraga munda jojo juria juri na nkuchanio ni jwaika inya na ni jujwa kichukuru ya Kanyakine de secondary nkanata nande augite kethira thirikari itethikira kiriro kiawe atethirwa ari na bwa kugita tonga kuingithia chukuru ya Kanyakine nikenda achokia utonga bwawe mutu ikare katumenyithie Muthenya Jonarwa ni turiongite wandine ya Bogeta East nturene ya nyumba ya thi twatirimana na mukuru na rietwa nkanata wa Nkuraro uria ari na kiriro kiri thirikari ni gitumi kiria kugaejenere munda jwawe juria ni Kenya gaturumo 4 kenda juga kwa skuru iria thaiji ni Kanyakine secondary na mukuru jo nkanata ruga thirikari ya mwere munda jongi ntere cha Keringa munda jore ugete akariba Keringa bachumereria na komwenga takuta kuruete na mwena bo ariuga ni miaka 43 ikurukite nande kuma thirikari kumunekera munda jore ngaterwe na kiuga jo anenkanere atarewa gitumikira nande mzenkanata ugete na bawe nande ni bethirite bakireta romenaja yawe bakiugenderia munda na njera ya witho gitumikira nande achumerete werune gwitetera kuma 1981 do uni ntura kwangaika do kijana banauga kandendiria munda na wamba nande twene tubakeke na kabicha aikambete kuboni ate kote munda ndendirie nande kajwale giro laju ndayanire ikainyo na point 40 riu ndakanga wanderwa nkaewa ikaithanthatu na ala kaiti lakini ni rakene pira bite nyomwira bia bange na uo na nene bana u bakarie ndi na barathenja nthenge na bararira mutene muna na barauga kutumbeka mtoroguru aja kujukia kithaka naja na mwinge jwalegire riu kinya purani jako akakinya cimitari ontoko irioku kuunda nengerwa kithaka peki mukuru nkanate rombara wekere thirikari ariuga ni untu ni wari na barua cha mdajo anenkanire ni bamwe mdajo nge kana bamurie kenda kabarekereria mdajo na nkoro emwe taito ndinde nayo na boy ketheriba inakyo na ndagirwe beyeta kwenja mbao ya roja au bele pi unirigo nontu bampairia baraka mbere nyumura bambia iyo ni irigo bwagwika werone mukuru jo aruga mweri jwena jwa kinya atethikeri kanariwa wakajo kietagarera kuinga skuru eje na kubenga boma mdene jwa waga irentha kanana bawe kanga churie buri au angainga mboloroka ya kurugura laida bangorera munda kana baumeku muthiene tukienda kumenya umabwa mantu arabore kuma kiruterwa skuru na njira ya thimu ni twaraniritie na mukarigite wa mbondi ya skuru eje uria ugite ndiria ajukagia wathani bwa skuru eje atanenkerwa fairo yegie mdajo na nkurukia akiuga mukuru nkanata abati wikia mateta jawekere mbondi ya skuru eje Aguito president gets the board and the board it takes that thing as an official one. As what are the other? The board can facilitate Kaka compensate Kamunda Julia Negro and Negro. Because the government is the one of those pieces of land. You as a Negro the government can know you get an Negro Munda. Kumage shigombunge keso dhimenti nke ripotrate to shawero rea kwa rieto ni motuge kare